Lamhla besibuye ecourt ukuthi sizonikwa i-ruling ye-bail after amagqwetha ethu befake isicelo ukuthi abantu bethu bahambe through trial baphandle. NgoLwesihlanu i-prosecution wayimele ukuthi befile ama-submissions abo, bayehluleke ukuthi bafile ama-submissions lawa, and thina sathola ama-submissions awe-state ngomvulo yesterday, and kunjalo asikwanisanga ukuthi lathi sifayile amaphepha ethu onke ngesikhathi. Lokhu kwenza ukuthi inkantolo yethu ithi bengako ready lamaphepha onke le ruling yethu lamhla. So i-ruling bathe sizayithola ngoLwesine mhla ka-27 June. So kusho ukuthi ama-champions wethu wonke abotshiweyo azabe phakathi e-remand, abanye basesikurupi kufika mhla we-Thursday 11:15 lapho sizathola khona i-decision ye-court ukuthi abantu bethu bazathola i-bail yini kumbe basoze beyithola. Zwana abantu silabantu abaningi abalimazwayo mhla bebotshwa, silabantu abaningi abagulayo khathesi, silabantwana vele aba under 18 aba under 20. So lo mkando okhona lo lapha abahlezi khona akwenzi, iwe ngakutsho ngesindebele ukuthi akwenzi, bayaqandelwa akula mpahla ezikwanayo. Liyakwazi vele ukuthi umuntu engafakwa phakathi kumele agqoke impahla ezejele. So impahla lezi azikwani ukuthi sibaphathele izimpahla phakathi, siyaliswa ngama-prison guard ngoba kulomthetho osebenza khonala. So liyabona kathesi iviki sikwanile abantu bephakathi under those conditions. So lathi vele silemfiso yokuthi mhla iThursday abantu bethu bazaphuma phandle ngoba ama-conditions abahlaze kuwo akaso ama-conditions ukuthi umuntu nje ongelaqala alenzileyo elizweni lakhe kumele ehlale kuma-conditions anjalo.